Piao Bodomewo Santimera Nyame kese otumfo se tu asa kasa o se sampa ho sensem no ohwedin no waye din no onkasai obintimi nye ne ho se oye wohene na aban bia ba power nti obafa saa amanyo ho nsam no e de abiribiribiri so ase sampa ye ne dia ana se ode na ba kire de o maye sampa hene da bi oso wontwen ompeni masansi pia nyame kese momienti de Santimera ekai yo that's obi anya abotre since the one channel no nyina say Santimera odabotre bibia to bia nya botre ekwosan ya ne bedru ha ya yo me no bi na menta bi ne no kra ne yeka sister kwasan ya na be ko na nimu a odobi ntabi no kra na to bia da na baby so anya ahinsam ne mom obi de se wanya tumi se politics nto de kwa ha so de me so me makwansa osifo na so anya nsem na obi se be amaro sem yunti wona tumi oso de be ha nsem de ani de o makwanta bisa no hwazi so bia se sampa ya kan wie wantu ho ashe da aka se ho nyu na security sem regional minister wo bro no ye lawyer wa asem no mo say the regional minister di to dia kata na ni no ye de o so sampa ya kasa na wie ayara nanom na kan ye ko so no wa na no nya na charge kasa no ha akan wie se de na hene se be no ho no se wo with that house of we bia wie se be minister ho no ye se be lawyer wa asem no to the minister di I say we can say a whole room, say. Let's say we could not be piano, we don't need to listen. A church ta kwa bem di room na say what the assembly ansu ni ho. Young, so don't let the call them say. Some security some on you. So say here you na ya dia to ni nyina meka ho asem na. So ni na ko ne dia meka ho asem. So be bi atumi ni abi nsem. Nkonya dibre na amfa mepo MSTC ni pasa. So be dibre enfie na pe MSTC ni pasa bi. Yeah. Ni na ebehwe na ya kan. So ni na ebehwe. So be unsampa, de dia no obi atumi ni. Ya kamu bia mehwe na yesi. So na no so ba do no kwara me say. Je do no sum ni. Bia no be no yitwa. Say na bo tire beta ta kra. Bia be boko. Jamin to say meka chu manza na na sorry a president twam wi ana che ye di ahome me peda be say hia na di aka se o ke me na fina wi ye no afisha pasa ma de ma mu na sorry ana se be na no ko to cancel ana bia ni na home na fi re su na pepa na se be bi ta fo for na se na bi o bia no ya baba Santimera na fantasy ma Santimera bi bia ne enyina ohene pon kasa wie ne ohene baako a wa Santimera kasae se ensensem ekoso sampa ho ensensem no ene abusuaku anase nkronkro bi a omatu omani ese asante so no ahemfo bi omatu omani ese asante so no ede na owakafa ho ohene bi anase kro bi betime aye asante dom ohene bi anase krobi e wo Ghana betimi aye asante dom betimi achi afa asante so ana momiente do hene kan akra o hene we de me chewo we de cheme anim asam kan osena na wasuma yewra kasa o bodomewu nyame kese Santimera kasa na de na wo kafa de ekoso ye ho pay so ba me catch you ne Mr. Charles Santimera next 15 to 20 years ansha oba Santi ansha oba visa no aba ho na empenifo no bebe nim politicians no in community development e ba Santi no mu twene ho o tell me say we omusura ni say Asante de munya opportunities ba ye de ama for example Greater Accra na masa Asante for the ohunu ikoye mo one o the time be come na ye 11 because Santimera chichire ni punto ne kesi aye nyina no e individual ya nkwankro ye hwemu a national cake no otakra ye nyanya bi ye nyanya ye de
I know bit baby or say Asante de mo ya Asante akwan. Na wo Asante na ye kan woni ma Asante na. Enye mampo enye kuyi mikromu dwabin ena enye ensuta na mampo Asante ne ya o mai kese kakraka wo. Enye nkran yonku ne mampo Asante o. Nkran de obetimi anante kra free free wager anante aba abefa befa chimota anante akofa choko akofa teshi otwa nkran ho wi ana meboa Asante obetimi atafo kwa betimi anante tafo wi tafo eka Asante kro Kumasi nkro nketwa Kumasi nkro akese na tafo ka ho no afo obetimi ta anante ntino you see obu ha onim na dwen se Asante ni se na dwen ye na wodi compare ni kro biti se bi adoma na doma tafo kra zo se doma It's not at the money in Punto Asante. I think I say a project be an American Asante. Now Asante only Nipa do a Tikrumo. The whole population at Doma 100,000. It's why a businessman or invest in Sika, obey invest in the baby, obey your profit, and also be invest in the baby big can boka. Who will do that? Because also who say nation investment, nation building no invest at the baby only an investment so that at the economic chair a canal boy no. Say a hospital in Asia, or seeing Jessica from the chair worker. Say acquire also acquire provided a certain revenue. Emma back to the road ministry no. What you say? So that you Jessica maintenance. Yabaya Domal Cruni in our coin. And if I do say quantity krumo. Do send much the whole year. Ababia omutsekisa no mani nyina na yenya santifo as I said no amanyo no ama yabayi ni pebre amfo se ye ka no kra Asante Ghana mpuntu Asante de omachesi pa anunti na Asante make sure say inyanya kesi nwi inya start kra because yes ye national cake ni pepa Nanka Asante nka de be yen ni ewo yekura yen kroma no Asante ma no ye kroma fo no ya chichiri ye kru no Asante or special places bi o a yen sha da kra ntwitwa nto TV so a you uhu a obedwane Asante ma na chichiri compare nka we dey compare domave no ma ko even no a new city o ma developing Asante no kwa single-handedly oko a year a feni say Ekuri friend say Ekuri say we are because you create almost play quotation ya you say we are open so say to be view or a certain place a friend why develop estate so what you say what is it new city and no nchen yen your baby be trea ye develop community na udu ha wo kadwenya o se okumase enye aban project your baby biem eso wo ti say how do you feel no mu develop new airport no mo ti Kumasi airport city udu ha companies no enye government companies so individual but ye terminal 3 no Ghana government ene di sika ye ho nyina so what you say and omo sika no other plus na we no omo tunto ma politicians na omo see omo dan Asante mai omo ma esa privilege ni bi enti arenti na mo fi say oman no oman ni chichire ye so no de o say omo mpanyi bi ehu ni say oman ni nya politicians ni di oman ni na mo dia e na mo ye economic leaders mo na idea ma mo say mo hwe so the patrons no is the amai hine no e mo ti kromo no omo na okroni ye omo dia enti mo dia administrative purpose no e na mo hwe so aso ye dia omo ye hwe omo fom sika sa de china ni ho omo nyina omo politicians ni nyina so na me ya say ya tena buchiri Zabugu said wo atena buchiri wo hu said de broni si dwini nchirima ho sana bibini adwene abibima ho politicians na adwene abibima ho obi e pre ni bottom opese ono no lifestyle no ono no wo mu no wanya adwuma kura otin fa ga bi no to latest Range Rover mano o chani fie wa bra ni wo assess na katua kura 200 million a month which is 10,000
Go take and send me be a social media. This one, we say, nipa ben ye yana and ye be kura mu yemfa no nkwa yemfa no mra na ye gem na nipa na fa ntia kudidi mesika na fidi wa start di ni ye pa so and we reach kura be and na ye problem a wo se ye hwani ye ka because anya sa dia na no mu de omu kakra omu nya no and odi ye kwan ye yi because ye tax bia no asante ahimfa na even ebono hini bia atini nyina akon and I could go money for two Kayache. And send you see Chenofa. So, any problem in terms of Mr. Charles. As until ye can see, you know, you can't start a cry. Almost saying, America cry when we are. No one in for winning to no moon steady asante. I was almost steady asante with schools, no moon asante can coshe. Yo, opinion, yes, yeah, I bet they move here. Okay. Asante or development project. Sante Bayama obi ehu ya besua no ma pie fru ho ya tie nsem pie ya tie nchechire mu no pie fru ho ya beda wase na dasane ya saya baunche atiefo betie nyina so be nse obi ani beje onchechire ne enoma wada na dema obi ehu sa Asante supremacy no ebeye den se obi mema na fole within a short time and found the nipa na beka social media nipa no di moto grawa or hakrana Asante downfall there. So what's to manim fruit go mfa na me zapoku anya no be pray na won say me come ntimi nkasa be bebi o Asante ni say tu oti won say Asante ni to be oti won oni ni mudro no ni mo odu ni Ghana government ni mudro no ni mo obi che Ghana government and the Ghana government ko ba bi no ko pay $2 billion krana I don't think so many mama but Asante ni say to I can say because we have what it takes to for collateral we ye penny wosika some boy betimi ni see a gisika o fa wodi away anya gudie na ye nam galamsey site tutu no ye wo pure gold ay over 24 karat ay Asante man dia some boy worth over $5 billion ay Asante man ye dia so what yes enti Asante dia na what wadwene boni ama no odwene e beka otrim e ba ba ye no me na ba ye o haw na edi wachi na esasa na edi unya yo enti odwene adwene pa susu anu susu ye pa ama Asante na Asante hira ne ba ne bia ba fa ho na wo so aye obi trag bia no organ obepa Asante ho abufu ahye ni mu a obetuma society enya adwuma de oye no obetuma ye bi be wo be na wo die wo ketuam ye kase ye ya ye ma ne danso enti ne fe no danso a obi ntimi fa no ho ntoto no Asante hene no penye de wase ye be si ya dasene se de me kan ye be sa ba nche me da siri Mr. Poku why